apan dakmen dolong le malaw di eviction unmaun emapu eviction unmaun emapu bangkala ke acquisition mase agelo eviction un epu bangke people say eviction un epu lo eviction ji pusitame ba eviction ji pusitame la penke la tum han dakmen impul ji pusitame ini tum kacirit dam nahi ke 6th schedule to the Constitution of India 6th schedule to the Constitution of India paragraph 20 long sitok daklo Karbi Anglong lapen di Mahasau lake tok daklo the land belongs to tribal area tok daklo lake nili lake nijelam kalilo ba APHLC tumle kanijelam kalilo that 6th schedule to the Constitution of India paragraph 20 long sitok daklo tribal area pelotang the lands belong to the tribal all the area the PGR VGR pencenglok kadto kari sitame nonil tum PGR VGR alam se jetan pon PGR VGR sitame 100% the land belongs to the tribal there is no question dai ladak non tribal to ma long le ladak cherai longi dolongi hemkim longi pu there is no question a question mase avelo 6th schedule to the Constitution of India paragraph 20 no se tok daklo and the tribal area pelotang tente lage dake ini tum professional grazing reserve long le tum chainong chilong pangi punon VGR le tum VGR long le tum chainong khuti ba chilong khuti salami punon lake tribal tum sikun choji ladake non tribal tum ladake chainong chilong pangi phan hemrit ka chukimia phan pu bangala tum ke acquisition mase ave la tum ke do talong le nili nije dari ni be do talong le and like illegal kali because it is written in the Constitution of India 6th schedule of the Constitution of India paragraph 20 long nili phan kona do dikor beno nangin abi nang ne pun lasi 6th schedule to the Constitution of India teng pulotang te lahaya grazing long ke ili tum tribal atum dei dak tribal area pu dei karbi area pulege to kali la muni tum confuse ati tribal pulotang te all the hills tribe those who are settling in Karbi Anglong lo ke do inglong asul tuman lo Karbi Pancenglok di Masa Garo Khasi tuman mangke la so grazing long chirai dam long do dam long chainong chelong da pangreng long hemda chikim nam long athila tribal area lo sido kente non tribal atum angtanan ke wangsi ladak nang ke doi bangke lake long le lake ladak non tribal atum hanang nang palut ke cheng grazing long na palut ke cheng ke vote bank politics peno lasi nili tum openly ninje dagati like kasor saralam gali dei kasor saralam gali muni tum history chini nahi posi non PGR VGR kupli long son tha Bihari tuma population si voter list along 17,000 do non at present Karbi atum voter list along ke do only 11,000 ili tum hayun jilang mante ningkam pharo le tum puchar budak election thudun da hayun elu because those 17,000 people latung ke isi vet se vote jogi atan seta ile tum 11,000 Karbi tum ile tum che thak jam jela candidate ta doji lasi lagi une datik hayune datik la hello lasi dake history chini nahi pose kopli long son thakha la pen pu bitung na thu ke dai dei la PGR VGR long ile tuma che than dak nahi non obe gimi tum na do pose chini nahi pose history bang chini nahi pose that Bihar pen UP pen dak PGR VGR reserve na phalang no dak Bihari bhan ke ban ke hala sur CM lo Dhuniram long pi sige ba nali tumla non support ado non hala MLA mansing long pi chini lo gedi la so sar bural takde minute for sir sorry la paju pode la sona thaksi dak uttor borbi long taile tum PGR VGR long le dodi la dak ko mat sige bandalo Garo Hills Miju Hills ha so ke Lusa Hills sahut Lusa Hills long ta India government tum ponlo la so Hindu Bengali tum han Bangladeshi tum han Kipek ji sita hala tum chakche ke chaka bangke dak Karbi Anglong CM khorsing terang pancen lok chotro sing teron lapen ke soy terang tu like ado ida chini it don't say 7 bighas mati ke pi rong kuna tu ke dela ke PGR VGR long le gente Bangladesh already got independence la tum che dami lo gente la so long le na che woi melo ke Karbi Anglong Autonomous Council pha la hello la zona conclave long ke Pudamelo plote dobong ruling government na tumke tu ek nang je porlo ta avedelo athe sa nili tum hang lo phai lo alang tum bang kosone no na phi bang apor chini mek dela tame parju lo nili tum than lo
te alam apa ke lalu dipet ji puse mi itu ke dipet alam avelo ning sipet lo karbi tante karbi sir pinike debatable alam awe ini to mala PGR la pen 6 schedule PGR VGR la pen 6 schedule copy ma koson ma aputhak kachini tangji kenang so pipot ma non head jong patumi head jong ta nili tum langfer bolong kamaji ta protest do laso protest along pen an owe kimi tum nangkar juje PGR copy la VGR copy la lason dangte fulote chesong rap chesong bomatum han hang nang pathan te kang nang 6 schedule ta copy ma koson ma copy power ba autonomous council long non dak ilitum long do long ma avelang mante PC exercise la hala datum question do asa topic ta PGR VGR lapen 6 schedule asa ki hai ratan saranta 6 schedule aputhak ilitum dak audience atuman nang than te kang pohusi minute ke papor pithigla Masih ahok pe dalam apa ke cingbar kai nang naglo ate sikshidul apok samasi sivet arona masi sivet kar beng long long kupi koson mage ladar sido adlo lapene ke ceng ben ke jut penan ke rong har sang pusi te menang pekeng iglo tani itu tini ke edun pupanan berlo nalo ilitum non ke halada ke pudama lo plede grazing filalam si hangi rap jolo matidi na so aputhak ili tumapan already jakong nang kipitang ke lake la sikshidul la ditu district council kelong 1951 3rd November 1951 de original jitu karbeng long dose kelong weke hala so kelong ho sikshidul ta hala so jakong nang pidun bedlo nasi hala dak sikshidul lalong kadu beta lang peme anutin ta non ke hack redlo lapan ke google do atha books nam pandingai nang ne hala dak ilitum kadu beta long aji hala dak sikshidul lalong paragraph 6 along mention dak do forest ketelpon bulutan te la grazing alaman ta related lapan ke market penceng lo khula waterway lahui aja kong ili tumhanang ki pidolo primary education pusna me haladak hala supen nasi tumhana ja kong nang thupot kangyang lo tapi nian anda itum karbi medium anda beda da bangi simang hume me thekar benglong autonomous council kacharia tum la soputhak ardi ki pipeta hailo mane mate kosona ne labang chini ni dalo mate ka ferelo ne labang chini ni dalo lasilalo ahok pe dalam apa non hur kicau itu ke PGR VGR wala mabang CBC aisu keklang lo tap non ili tum hur cu itu ke munit areng sudah kan siar ahur bang cu strong lo he ahur kicau itu ke dantang council session ahur Pawan Kumar Rai haladak session along lam kaningji husi kadung wita jong dunangnya polo je PGR VGR alam ke haladak alang si ekdam ke ceng bangki jodoh alam ningit hai lo tamajok iti tamajok tang pusun bang nona bangke kupi polo PGR VGR alam apot karbia khai panang teng do projani pesi ini tum hurcu idut cok masini liga cuning rikang tunga bangke la PGR VGR long non election nang di posible kadu beta hangju lo nini along tadam lo pini non helang weskar benglong dong kamu kampen hala dakta isi mai do lama sap jethan kang long lo lasi nili ki pudam kang tunga bangela lo non la PGR VGR election vek nang di posi kadu beta hang marelo ki hang i bangke election vek ji buke ilitum non antani pudun lagi aku tuh mane claim masih ahe lah tuh ahe tege gupi polo abatai kacing wai council pen kacing wai nili ke dudun longwer lo dudun bom lo tala tum ke kacing wai pen masih nak bangsa meri di kalima galang di ini tum kadung beta fek long lo lasin non la so putha PGR VGR alam apota election da ji pugi nili ya sapa ning tete lasin nili ki pugam kam tunga bangela lo nona duke kacisong kapadulo laso putha ke PGR VGR election da pele solution kali karbeng long laso na problem ke
kapre ka khai pen da solution a problem wang bom lang lasin non akan ke mehut ni likadung viva ka chuning rekang tunga bang ke lalo schedule to the Indian Constitution paragraph 2 separa 7 la peng pen jitu Karbok Autonomous Council atum mafan itum PIL pide pen apit non isi yang bang lo latum bangke non cepajok plot ate bangke alang litum kipu bangke nitum Karbok Autonomous Council pen PIL lasi nitum ke thang ke chok che velu phumat kaduk ve Karbok ngara ta richard don hang pro isining tuk me melam lagi ate laso jane ahok ma kalima pusini litum pulo alang litum kapak lang abangke gobernur si approval lang pipipo litum tur pang dam jilu gobernur long cingkidam lo gobernur long cingkidam huta ipibe dalam lo nitum ke schedule area file bangke pending masih kang ni pudi nang lita dulu mati haladak file masih kang masih une nitum ke lagi le forward है चोची पुलोन लोन के afile ना लगे तो के afile budame lo plote home and political long situ posipo aku lagi home and political long la pukal na parting re nang alam da bi jong se hopet pule council pe nisi conclave 0.1 long nili karjudun lang theke na jong il tum suluk soda kirunge long PGR pen VGR la bang solong le phat kirang ji thang che ko penap tarik krisel kep la pen tarik inkoy kupia phat se Karbok long in pen kachingwai ke pem su la bang so dui kog lo kupia phat se i phawet kachingwai koy det lo la bang so ra da mai pi chingwai ya prang kupi si penap thang che ko na thai krisel kep ni organization ke thom free chingrum pen la bang so PGR pen VGR long le phat kachingwai lo jong so la bang so kachingwai ke pem so long komane alibar bachikong man tangka mahapen kinam la bang so nam det plong ke puthot tarik krisel ke barni kachingwai ponji lagi ini rada pan kapamong ponji pansi manda jima pusini pen karjun kangtung la sel bang so lidai kachibong tong pan pinat kachingwai pem so ek pen tangka mahapen nam terapi la bang so tarik krisel ke barni kachingwai bang ki ini rada pan kapamong upon mati Vidi kangling ke claim pen la bang so claim pen puthot jong si la bang so PGR VGR la bang so kiruni along lelong kita orang repen beri tumpan kita long lelong question bang patik channel sir pating Jogi. lo PGR la pen PGR schedule aputhak Nili garju bang ke PGR ben VGR la bang so pra la nan ka song pamali la tumpan pinap tai krisel ke palong kachima pem so ahut tangka ma pen nam terapi puthot PGR VGR long lelong election hayedet la bang so ki hayedet pen Karbok long leader culture long tum kupi se Japon ji lasin lihat ajudan itu ang sa question nang di mafan si karjik ne la finalis kita tung kali tami amen jong ikena sir Nili karji bang kala emergency pen ngai so itu representative akai circular pada pen jury club ten for first convener akai rotontra kachingwai deposit pa hem so krai ma bolam ti 19 atau 20 di kenal 19 na bangke kumat hantong hang ne la bangke ne sini ne sudah 20 bangke ne di tumhan nang le alutan ne di siteng no lasi president secretary itu masar ya ika thar pen ni le dumpo 20 bangke lasi kachingwai ahut arizong kopi ma ke klangi la bangke mo klang dep kachingwai da phisi la ke klang ko athe aring lokum pulo revolution can happen at any time any place and anywhere revolution ke acha da porban nang klang the non da kon nak pena mi gang nang kang dak di Karbok long itang mas non kruhak netbook abi abi na tung da social media mo thekno po borpung tarapung long so si pini rally do bude lamso gali ti lamso gali rada ningi pu lasi revolution hormu ke jong si rada tu maningi thilo polona ne kon nak pone comment tu por pone kon nak dim polone lage moti alang dun chini polake heglong polake lasi nonge PGR VGR dan sectional cira blok lo mati a problem mangke athela so PGR VGR alam jong si solution mani prodan ke 60 lot pek nai litu 60 pen pe polodang te la so PGR VGR along solution mangilu nili pomo do polodang ke tribal area paragraph 20 ateng polodang te eviction claim polodang te ate eviction ke claim aron aku dutulang konat pelo polodang te 60 nang tiket home paragraph 3(1)(e) long dak pisik tolo halo dak tok la lo atau permanent kori dak po dak tok la polo ho
and important matters relating to the legislative power of the district council had come up for consideration before the constitution bench of the Supreme Court in Sitimon. Section 3 of the United Khasi Jentia Hills District Transfer of Land Act 1953 prohibited 1953 prohibited sale mane jorlong le prohibited put long le look at English man ke jorlong le prohibited sale, mortgage, lease, barter, gift or any transfer in any other way of land by a tribal to non-tribal or by a non-tribal to another non-tribal. Kalau dah ketok lah, lada prohibited sale, long le ta jorlong le tribal area long ke, lapen ke lease ta pilong le. भाड़ा है ना पिलोंग ले लान जो लिस्ट है लिस्ट लोंग ले तुम निकाल के कोई बार लिस्ट पिला तिगो तो गदी लाता लोंग ले सेक्सी बोर तंग बोलते aku kemana yang sih tribal itu mong sih list kipi non tribal kan betul lagi kecok sih lo lagi seksi lo ke papuk lo lagi lapen ke dak putulo barter boleh kecelar deh koso lo kecelar po je nang nepan hen nang kipi no ne nepan long le ciri sini nang tipo lata long le seksi lo habar long ke lapen ke dak putulo transfer in any other way of land by a tribal to non-tribal. Tribal kan non-tribal long le transfer long le 60 orang tengke. Lapen non-tribal to non-tribal. Non-tribal atum sa aku non-tribal fanda lagi jorong le. Gitu tangan long le non-tribal tum ka capture long le anta capture long le anta tribal masih jorong. Lapen mortgage. Komana yang sila dak me engine so me ho ekdom latum ke duk pik lo arnam kadom hen girja hem tame mondir tame ni ba masjid tame pek chom nang ho arnam han lata long le 60 dollar habar long lake paragraph 3(1)(a) long se tok dak lagi lalu lasi laso teng pachet tanam se nili pulo hai non bistarigar ni la long le transfer long le non tribal long ko alam the jong se council atum decision enacted bistarigar ni enacted 1920 ni enacted pulo tang 21 api ke lage rada tu maningi pung ratum revolution iklan ni bang lage konnak tong iklan pone konnak tong bang komentu tong cheng pone lage molang tum sa dai cheng horang pu lage clearly on the spot ni ni da chore iklan ake hai ang lie terang sangho han tar jigwan to terang sangho han ta me minute pop iklan so question answer ke thak tum diba lala mo arju je prang sine ke reply da pier lo je laso ke chingwai ke kapang sama phan chobji nili mahpen than lo athe experience lo past experience de te chingwai dulong le pinlang polam ta gali athe border issue puthak ta batai chingwai po hala so ke chingwai ho lo puludan te ke chingwai meuji starting ke last ki jo dabang ke aning ke pathia po resolution ta ini budget ko ke asilahi problem do asinili ki pudam ngang tunga bangela si kachuning